Gbao manu ave makbagbe. Ave mi abe koko na ava. Amlema. Togbe Americhagbe. Nyanonchi. Togbe mbia biobe nkata aro nkana ne Kristoto da tu gbedo ho aro church ho ne pastor aro fada ogbon enyapo ha me viu keken otina te ola joga amuku la onku pastor abi afike be nope ora tuna ho ha ti ho fenti koto ha me viu de pipi jonaga me sia me keken participer na voa mi va do jesibe le vaudou subosbo togba lo tron togba lo traditional togba ne ka fla hunu abe edatu gbedo ho alo vaudou be ho a edeka gbono na dekebe ndi be dépense kaka be vona alors que be agbasivio osugbo le dekebe hunu be agbasame nkata Yo. Gba ni ma gbolo yin be ekpo be Kristo to wa wo be enu abe company alo habo ele kama go abe nyemenya kama go abele ke wa melela ado ka company de do opere entreprise de ye amo kata wo l'entreprise amea o he obete so souvent le CDD de ka enu fiafia de ka ji tai wo won ne penu ma wa wo de nanu me no kude entreprise ati be ne le gade me a anye gato ne le gade me azu kesinoto nui me po la po ta o game o me susuve duo duzoklo o be wo nyro ta no bu ja wona ne la amesia megina be ne ipasi me a inya be na ne avana yi ne gede mia togbo be subo me le blema me a no ja wo vodu ko fifia no chuo onyananyi nyonu o kananya amoyi na de beme over wu na be ati so gbe ole over so na ti o gba na ho mapete ne mawa ye wo de na na nye be gbon yo wu na ne mawa o so na gbo dadi wona konu over ko wu na ne vodua do le pedeka amoro le efe to megbe amoro le ti ade megbe o wona ne ponu mo ye ne nya gbasivi ne nane cow ye va whatever ple koklo ante kana be ple gbon wa wona ne be ekonu ana o vole amejo subo me a ne i pastor gbo ye va gronya de ne fisia kwa ebe bobotane o dogbera o ye mi dogbera o na bibla me quotation de ba be ina makle evo nanu wolia le ti sha le ti ero ba na gare o le gama popi be o ja ko jira tepea church amele due yo ko pastor ma che so darenu o le ti kuku chekene wa go je wa to pastor pe apartment fi ko ne pastor pe so no amole ko wa ba nyanu ne pastor pe so bete amoro le o ba to na fufu amedo le ko o cha na amero be ameyo wa no be do ko amejiraro ne kosira awunua ame house so bubu ko ya bubu wa ba jirero kakele mio mia togbo me se bosubo ke nu vale keke sa ze klo ole tome de ole ati sogbe ole jatu ole ame yo tunaja ame yo donazo ame yo sonati ole le blema kake vivia nu vale keke ko ame keke beko ya no do na hu no pe soro ko no duduma ta eva webe o me susua ededale mawanti amedu ole la ole church me kafio gaba du fodu ale bebe me wa va vo ma no le na de wo krone camera za ole la o mention abe camera me gaje yiji ne nu ma never ya fide ne po iwo eva webe subo a me vanya le wo na wo vo le be nu ma ne wo ne vodua dagbe ikele me a
esugba onu ko na le church ho me ma uto ne do me kono ko ewonu ne vodua ade mu na nya no fo kaka bi fa me sa me jibe ne won de gbe echoko akpo me vava kemele kpo ne mo ko vo church ane ya ne me va me no wa pastor nya biblia me quotation ke ole kekele ga ko de jifo no mo kaka ne va nya gbo no bo be to gbo le wo ge me ga fun o lawe vodo ma hin le kpo yin le fun me e wa we ya ye wo ya le fun me gbe sa go me le gbo ge no ya yo no fu pe mala kakere church ya de enu onwuro ra gbale mefo ta ne va bia nya de against the pastor ato asi quotation re na be khle no khle kaka khle vo kwa I gotta praise the Lord, hallelujah. Jesus will do it. Vonya ile yako ile. Ase nya me dade abo me aku wa ko church wa joga le church ya to morenu e gama ole me mage o ma ko petene mi aku to gbedo wo cho wa kwa pade akojo yi obe apeme be e happen gogbe iye pastor never fumega no show won no church anu no miracle oko amono na anyi jeko one of vision glo no oko nemi omi le fi ano be nu ya mo over na ga mi glo ne no ko nemi akọ dare ya nu awanya be nde le galolo na ne asenya merade ta ole no nya gbe mo ko jide po ma nya oko ko le do da na amo kanare nu mata be epegbona o ja tugbe do ko ka gana yolo o te gbo be nyonu obete le hame amesa menenda 500 alo 50 Ghana nu so bedo no na 100 Ghana we ya bribe na me alo fave nyonu alo fa ka nu so alo fa ka le church ma bobe ne wa po nu ko be yo wa twi koko no kata mi ame yo le tron so bo mi ma te tu gbedo ho no be gbedo ho amenyi je be Kristo to o ko tu na gbedo ho de ye te mi te mi tu na ye na be tonye to ma ye wo le batume e je me ma tu iwunu mi asoro nu adenu me na mo enu gome ma de na me awo a va de na jigere la me gbogbo to opo na ire pastor gbovia obe na pe obe consultation fee o yo ene mata enya se takemi obe wa doja ezu popo fo menya be wa doja re nene akwa me be ene ogbe ya gbona me be 2 million nye 2 million me kona oh ya yo la fa kakra 20 Ghana lo 50 Ghana ka kam e te kafa 10 cedi me be 2 million me ja kwa so no me la so joyi Ero me o na mane join na so ma troyo agbronya no onto atro de daranyi asenu ke gwa mi le na tanui awo eva wo bede over le gbodi nya be subo fifia na ye be hu no anto amobu ameva yi na ko va wonu yo va wonu le gbo ye ko o po gaso ame ogbo o wona ne o ko le tepe ajiraro a enu makro gabia na una gbasivi o bubu no va po be tepe o le jiraro gere fia na to jifo ko ma mi ture fuma ne vodua aba fiaga ye mi tuleji agbasivi o se gomea na meka te president bag via ele kona ameka te ple de ka ele kona vo amedu la agbasivi o me yike wa te wasinu do wa te va kuchina me o tetea o me te na yin don kekere ka bere you agbasivi o beta meko le weekend ano do you have a fokpe you have a detome you have meko onye big lawa you have a kodo you have a pere doancho wa gbe o ma ba ela be mi menya le ike mi apunu na me o plele yi mi ano onu ble abale ya me o so be ble pere nu anche mi ma se na de kemo ne pastor de fifiako ko dare internet gibe ija tuma obeko beko yala america tena 5000 la maula wona de le magbamele ti ade
Diko se ke la morosita ono gama senera huno. Ne gbobe ja tu imo vodu ko wa ko dare ya me. Pora ba meka naga. E ko gama kele gama mi be gbedo ho a. Ne ye be church wo mi be gama fia malade e do ye ko mo ko gama fia jine mi tu kwa mi gbe mi onu sha nu vo. Ta ke ko ale fuma. America ve America pe ye kele ga. Ba mi ko je do agomi. Voye de kamante won de ko America me tu na gbedo ho. Fi kenye mawe nope fi mi atogbo so dipte ge ko me power va didida yenye tepema ne me gba fi agomo nu me vivie vona me de le gbogbome eyi na gbogbome tututu ne yi gbogbome tonton la pon nu ke gbomele e la pon nu gbomele mawu yo didi na de home kliko nyigba ajia me gbelegbe na me robe no ante degesi le duya me ye wa de biada duya la zudu ganto me yenye ja tuolo eduala zudu woto obe jiji me vio watu vo amesa me le fofo amesa me titre no viachi amesa me bianwo ne no vianwo na ejuke me nenema na ejuke ta na eju do me fisha na akpote peke pe a kenye church ho wevo na so le gavia na ekliko après game le fuma fisha me na ne ke o le fuma na yi fuma fisha trolle wa dogbera no voa won to lo to no kwa mere via be ne pere yo nti a kenu gbegbele ko wa ba o so le fia ko na yi de dagba mate na pote pe mada akuru nkume ya bia be o e trope me ya ela bere ameyi ke wo dare fo duanu a enyare ke wo na economic enyare ke wo po na namu enyale mo he na mo so juta yovo de ovana fuma basoro na waduro obia na be nuka ojibe okopere yonchi abe no tusuku ho no wale vote pero a eyi huno ya watu tuku ho da meka kemi on toko no ho anoko to kumede kwevo leke mi le nene komia no wa yo voduro ko ne se pam obeba me ahuno kailo vone yire ogba 0 na rekama fuma oya so obe kliko ofe dure nchi ole dwa obe kliko ya ye togbe kli oya ba ina ko ge ko derara vo amo do la pe ame amo la fide no yo kliko via ko jioso ka ke fuma vo dwa le ma nu kata ye o ma digbo mi abe subo wa digbo subo tai yin abeda de mi ame yo mi agbasi viore mi adolo no ne miame tepe yi miape mawo lere na mere va yina ne gere tepe akwa agabe yes tepe ke enya gbasi viro me va po fifia o va le gbonye le fia so Togo side nyame ga ple moliko miliki nyame ga ple po milo sakomi aje fufure ko nyame voamole kavia me mova voame yo deje sinu o va le wo ma ame yo nya mo kokko ba titre da me onchi leke fodua la di na leke fodua le didige no ma di na wo ye ogba me nya menu anya nu fodi wa titre ro no no onchi leke mi awo apo ngogbe yi le nu ame mi dogbera be togbo no ve mi anu ne mi apo chechero ape togbe neku ke mi le pompo fia mi gbedo ho nke gbedo ho e po be no be gbedo ho a fi ke amu apopuro asronu adogbeda yenye gbedo dape yo short be gbedo ho ese nu ke gbomile me fi ke amu apopuro le gbosusu me wa dogbeda asronu kure subo iketa yi fun ma nti a o na fun ma be egbe doho mi amegbeto nto che gbedoho miye amegbeto blibo a gbedoho miye ne mi adokio nye mi onto asenya meda yeta ne nye be enyanwi
mele wobe gbedoxɔ ame wa awɔe be agere tetekpɔ me awɔe be mate ŋu ayi ŋgɔgbe o fi ke gbenya le nyavɔ gblɔ le wo gbedoxɔ ame koa eva zu ame vɔ̃ɖi ewoe dza biãwo ɖe ame ŋuti ewoe le tsi sɔge na me meganye gbedoxɔ lo ezu ave vɔ̃ ame vɔ̃ɖi ƒe yeƒe gbedoxɔ yenye o ame ɖeke mele agba be ne ekpɔ cemetery fifia koa enya kpɔna na yi ne za do ne zɔzɔ afi ɖe be ɖa ne ɖo ke ko ɖi na me ɖa azɔ kɔkɔkɔ hadzo sasasasa wometuna fi ko wonye gbedoxɔa wometunɛ o le tsatsadza gbe ɖe gbea wometuna gbedoxɔ ne va yina ne za do ɖe aʋuʋɔ amlɔ fuma edra nye kristotɔ o edra nye kristotɔ o amlɔ fuma ne nu kea adzo ame ɖewo dona lɔ kura ame yi ke va ƒona gafɔfɔ mea ye va kpɔna hafi wonyɔnɛ eye wotsona vɔnu yiwo ƒle le kɔ ɖe gbedoxɔ me gbia kple nua ne wometsyɔ afiafiwo gbɔna numɔ be te lɔge akɔdzoe ese nyame ɖa ɖe efia be míamegbetɔwo pete la fifia me se me wòla ƒe nya ɖe me dzi me be yi ma agblɔ elabe le vɔvɔ be ne yi va gblɔ ɖe yi nɔvia fia ne va nye yi me businessa akɔ edzoe ye va le gbedoxɔ ŋuti ɖi ta dze be no tui zikpui ko le ƒeƒle ame ɖeka tɔ si akɔ be ban ma be te ko le zaza ya ƒle machine enuwo kamera enu sia nu wole zikpuiwo change nu katã mi ma te wɔ nu ma le trɔ ƒo mi ma te wɔ le trɔ ƒo agbata solo le tsɔtsi yi ɖe wole gadzɔ wole nu wolia dzɔ no ƒle na ɖe le tsɔtsia no dzɔ ga wotso wole gadzɔ agbledelawo yina tsɔtsi ɖe wokɔna zi klɔnɛ kekeke asɔ te kpe ɖe ŋuti akɔ va yi ɖe be wova na nu wolia ɖe gake le míame subɔsubɔ mea mele nenema o na amewo ɖu vodua ame yiwo ŋutɔ tɔtɔ dɔ ɖu vodua kura womele dzesi de nu yi ko vodu yi ko woɖu be ɖe nu ya vodu ya yiwo ɖu le mea ne yiwo ɖo tete kpɔ ɖe sia ɖe mea woya nɔ tsɔtsi xɔ me ne viwo ne kuna ne ɖu dzi na va yi pasɔ gbɔna kɔkɔ anyi ne gblɔ kaka gblɔ ko be oh lord jesus be aƒetɔ la ŋutɔ na egaxɔ eƒe nu edzi ne nɔƒo nde ne dzɔ ɖe viwo dzi le trɔ gblẽ me ne ande dzɔ kpata ne dzɔ na va hu nɔ agba ne vu nɔ gɔ be wɔ be edzɔna be tɔgbuiwo gaxɔa o enu dzɔ ɖe yi dzi ake yi va gbɔ nukpɔ nu yi wogblɔ na yi la abe nyame nu me le vivi o igblɔ ya teƒe nɔ me xɔ he leke woanɔ vodui agbɔ tso nu ya la gadzɔ nu katã ma dzɔ agbeme mi le agbeme mi le wo ya dzɔ gbevɔ ne dzɔ ame ɖe ne ʋuɖui pasɔ gbɔ la pasɔ agɔ be o be aƒetɔ la ŋutɔ nya nu sia nu hafi wo dzɔna ye na ye gaxɔ edzoe eƒe luʋɔ ne dzidzɔ le ŋutifafa me agɔ be awo pastor akpe lo aleke ƒo na yi kɔa ewɔ be yi me dzidze me vi ɖe haleluya va yi hunɔ gbɔ awo tɔbɔ kɔ mega ya de nu dolo awo tɔbɔ kɔ yi ku axlẽ no ko la nyi gbla awo yi le nu gbogbo la gbɔ afi ni agadzɔ heelu lo kpɔ vɔke ame ya dzɔ gbevɔ dzɔ edzi wole avi fa kakaka ko wodze gbedoxɔ gbɔ ɖo kɔa avia dze ɖiɖi oh lord au nom de jésus christ etutu kɔn me dze ba ɖe asi ne nɔ eme kɔn va be o pasɔ be o be praise the lord be hallelujah nu ka dzɔ afi etsi dzi ala o pasɔ o edze agbagba na ya fi lo vɔ ɖevi akua pasɔ be what o shatara mama o shatara. Ikoria na masantara bavoya oji ne fa apoto na ga hone akoche nuo tepe no aveso akele no kovo evo eje ma onya go eje ofa evo manya be viku se ko mi jajero le nuko ko be apaso ni are na imeji fa eso eku ma mere nu jopata obuduvo kakeke vudu kaka mi va do hunɔ gbɔ gblɔ be o be nu ka dzɔ be fia ko avɔ hunɔ gbɔ be ɔɛ tɔgbɔ na ni ɔdzɔ na kake tɔ te mi ƒu eye mi ƒu afa do anyi mi kpɔ be nu ka dzɔ be nu ka me ku vɔ le nu ka mi aga ka hunɔ nu ka mi aga ka
o vedu ya ibi to so para kaga na jo keke ta ko pin bubu gajo ne de lo ke po aja nu ke wa ase kake ko gbo ba fe to le na aga ko ya ebe amen kake ke bi be o a to gbe o ya mo so fun a du ya ke gbo ko me to gbe o ya enu ya gbogele na ya troya ga ya super officer et trop le fipodé doko c'est profond et trop le fipodé dokyo to wa zuma bere ya o do ibe agboja tepe ela va medo ela do jijona medo amoro wa do ji kakle ya popo kle nu gbagbe ya kake ma gblonya tepe nese be to wa zuma je do sore be ka ko be ya cheje na do minya be kiki ya menu sanu le me jogbo vo le me akele me akule me vo eke novio ya la do no wa manyi ba ne togbo be minzi ba ne ata dalele che tro onye gbogbo onye le dokosi enya joro manyi che do nu onye abia ba me ya cheje na do pastor che kunai huno che kunai church me to che kunai pastor me pon accidenta huno me pon accidenta kenu ka jo me jo ko mo wache a boda me ke ta wate gbonya ma jo gbe vuele pene na tibi Joshua ho ame yi wonu kunu kiki abetese ye okhove ejo eke no lo melefia pastor Sena professor Sena minye mawu mamia gbro na nukunu a ko jo fifia wa mo kecha gobo ele setire me gbogboro ko eye wa le lo o di minya le yo zova e ko gbogboro be ko gbogboro e kawa o che poto ogbo no vinye o che poto ogbo enye tu ji foko le poto e wole ji foko atu gbegbo to beton a wole beton ato kakaka poto te pe vile wa wunu kwa ye ko me po gbedidi ndele ya me no go ko le gbogbo na me ma na mo ko le do no di le jia be di jami na donu be ta me sa me ne po jijo machine to ke mi ko le no ablo be ga me jielo ya no mi bele nu ma me be ne bule fuma mi ja ke fe ne ga me ajeji ne bui o ba me sa me ne di ame sa me di o be lo ba ko me ku me no so ji ha pe la che ma che ko ma che do ha bum ji fo ko anya je me ko di gbọ́dọ̀ ní ma kò kúrò fún do ẹgbọ́ dòdò sí àmọ́ bá yẹn kú dóra ó sọ bẹ́ẹ̀ ó bẹ́ àwọ̀ ó bẹ́ àmẹ́mẹ́ tí mi sá àwọ̀ tí fọ́kọ́ àmọ́ bá fún amẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn hùn náà kòkòrò kúrò amẹ́ tí gọ̀mọ́ tí fọ́kọ́ náà ń gbálẹ̀ gama ẹ wúlẹ̀ tí wọ́n mẹ́tọ̀ òde tí wọ́n bọ̀ àmọ́ bẹ́ẹ̀ náà ha bẹ̀tọ́ tsa ní wọ́n aṣọ sọ pẹ́rẹ́ dára yẹn bẹ́ẹ̀ mi dà sílẹ̀ ní wọ́n á ti. Me dogo me ire ehon yere me bia ba me va nu goda to pa o me ni amero kon ro be yo meji me amero o to gbe ni ajokore me be ni ajo be ehonye ame o chi agbe ya ta me meji na hare ma o ya o wanelo ma o ya o wane na me Mawaya one na miro. Mawaya one vovo mano miro. E kwa mamua na viro gbati vio wa joga kuto zero. Ela ngbe ga makaka wa fuchakpa ga violo me klai. Ameke jebo o me mo po de pio. Ameke jebo pina pone o me sogbo mbe yo. Ame ko eva gbere ka nya vire ko eva ko o to gbe ni aja o plus mi ti gbogbo fi fa jama so gba agbo sa do ko mi tu ko alobo e akeke mi ga ba na tu so mi ga ba kekere ji ala ji fo ko ame ve ma mu na nya akpo de ka gba to mi tu a
otu kaka otu ejiatu le ko jabata kpere ka have ambone keme chimo ye ma joche o gbere o ela be me se gome bene nu igble ele wo gble a ne be atro wo efelia ela ga se u gbanto amole tojibo java police o gbona vavage be nu ke jo na ne ke kokolo chemako me pe na me same mono jo apame me jebi ana nu ko da me same bi mbono pojijo be lagbe me lagbe ese nya me dade ninye be church hoema tu o le vivre fi nu ma fa gbim o ja na so ga go abosan to we o bo troe patapata mebe ma so ko sera ka wa ga tu homa mo ko ma na ngba le ti gbogbo ka ke gbe ele yen ho ele gbe ele afa nya me fuma ame fe oboto la fa ya me yi tai ni ye be eva ke ya me nu sia nu ikebe adon kumeda nanu dodo nyen to do ko gba ka fi na be ko so pli pastor lo alo huno lo alo iko do ko nu over glo no ko ela no te pe nu ma we va obe mi ame de ko nu awa ne mi ado be te pe o ya yi de click obo tu ni hore sanko fa hore le gama ina va kwere ke gama le benchi che mele kwa mo na na ke mele kwa mo vonde nye me so zako ba go be fi ya me kwa fi ya ma ble simiti bagi wo alo blave ne wa so wotepea ma ple zikpikle nu ya ne nu ke ya nye to me ko zikpiva na gama go na bo pack so enu me ma jira na me hia be ma no fi ya abeke ke ma so ga na me wa du na me ko ga na wa fike wa du ile tepea na ga koto no fuma ye ko e ko ale gama ele ni ma leke wa bu ponyi so obe over yi de ngoche obe over osusu be watu ameibo mia ebe okata pe gbedo hoga de kamesha ma bana vonye me fia nu kure tepe manchi globe glikpo male fuma menya gbadomo wojo hontonto watu hontonto reji ikebe na mesha me va gere ko mamea ne gamesu mi apokla fuma kodo nkumia togbo be glikpoji ala be mi agochi mi kana tambe meka ikayo togbo me glikpoji yo kayo ma mama ndesi gba bebe kobe na to glikpo ma wa tu ko gare pokle ke anu ale gbegbe pepe ma kele si me lolota anu ho ame ye wa decorate ma haji pete fún wa black government correct ye ne petro mi be mi gama mi opo ya ore mi gama re ya wa don kekere ka ko ye mi no ko ma me noge wa ka fa wa savo i wa sapete mi adogbera akosusu le fuma ne le vlavo ne wore ka va ya be mi me fe tore mi ateva mlo ko ma me adogbera akosina ba viare nu manji vo agbado vi lobo ere ko ture ji gama petele ne ma ye me glova yi ne ye o de rakpo afi obe o wa ke togbo no cheno ne me ye tonya o de raso ka fi obe o ga wo cha togbo no pere mi anchi be no we enye me de fuma ko abonya fo me ke ko do komese ne vole gbagbo me ha me de na fuma gbo na ga shaga me ka fi me ponu ma nyi so eji jo ma ale gbegbe leke mi awe amlima ne fe mi anu ne mi azore ngogwe ne mi apagbe amendra